International News and Politics ziak tu sitel rin oma. America chu khovel hruai tu turin alo kir le ta. Biden a cabinet chuan harasat na anto mel. US President elect in chal Joseph R. Biden chuan nimina White House alua huna a khon bol upa tur apuan na America chu alo kir le ta. United States of America le khovel chu malam pana hruai turin alo kir le a. Kan king puite machona kan tho puite lengdar zong nilovin an ma ni hui khom tur le kan ngai hlut zong te din chua puya Asia tanga Pacific ram thlenga khovel hruai tu ni le turin America chu alo kir le ta ni ti in a khon bol uparuat te po thatak a hearing neya ram ta na lo tho puya rin na thatak lo ngata Senatein lo pompui turin angena ni Biden chuan akai hruai Biden Harris administration chu Obama that Trump ang tura tekinin Obama admin ang thovin malak nakal puyatum ti apuang ani Joe Biden chuan Asia Pacific bial tele World Economy number 2 hauk mek China chungchang te soilangin economy a Cold War anga indona le in epna ti bo tura soin Senate chu America dam lo na natna le thendarna te tibowa tidam turin le inpum khatle turin le khovel chu hruai tu turin Senate chu thopuya asomani Biden a cabinet ruat zinga Presidential Specially Envoy for Climate Change John Kerry le National Security Advisor Sullivan tilo chu Senate pompui ngai vek turan ni hetianga Biden a khon bol uparuat dan hi Republican Senator te chuan ngun takin an lo thir khiawa Biden hian atum angotin Senate pompui na hi a muangem ti hriat ani lawani President Donald Trump an amidu zonga ruat tereng reng chu Senate za zinga Democrat Senator somli panga le Independent pahni an vain somli pasari te chuan ado dal zongin an vote deuh zel ti thei ani a Senate pompui na tur soi ho na chai hrep zel ni in Democrats ho ten an vote pui me ulawani Republican Senator zinga then khat chuan Biden a cabinet ruat dan chuan an mit atikham tanin ral kheldar an lo vuak ri khum hal pang mai ani Senator Tom Cotton Republican of Arkansas te chuan Twittera Biden a khon bol uparuat ho chule China laka nem duai turvek an thlange panda hagar thlir an ni atia panda hi China rama savom te reute adum le avara trial ramdanga om velo an ni a Tom Cotton chuan Biden chu ama ngei chu panda kwa tu te ain hualtir khupa China laka an nem hle ang atiani Senator Mitch McConnell of Kentucky State kumsang ni som paliatanga Senate Majority Leader chuan President Barack Obama thilti tam tak do dalin Senate alo me mi sakin ati top sakto thina Obama miruat US Supreme Court Justice aruat po anem nge sakdu lova President Trump miruat chu kumsang ni som pasaria anem nge pui chawani Senator McConnell hian Senate ho tu ber kani chung chuan Grim Reaper min ngai ru ati mai thina ni Democrats ho te point to khir anti theile kumina Senate seat za zinga somthum panga thlan thata Democrats ho ten an be seina sa in atling to lo mayang o anti hialani ma se ne takin za asom ni margin thlingin ne takin senator a thlan thlin le ani a tundin huna Georgia State B ka Senate seat pani hi January ninga khian in thlan that tur ani a chuta Republican an chaklo vai chuan Senator Mitch McConnell hian Senate Majority Leader ani na a lo theidon ani Senator Mitch McConnell hian tuna Biden an Treasury Secretary tura athlan Janet Yellen hi Obama huna Federal Reserve Chairman na ruat ani tumin Senate pompui nga ya dulo zong in vote alo peto ani Biden hian a khon bol upatan mi chi rang Latino Asian American African American le people of color ti in chopol nukin aruata atifu phian don nge don lowero a hriat ri lawani Joe Biden a cabinet ruat hi Trump legal team advisor Gina chuan nui zatle musit takin Biden a cabinet tur han ruat vel chu football khel turang chawan ni a infiam na hun tak taka chuan omzia anei lowang ati sak Pennsylvania State le
Michigan State chuan Joe Biden chu Trump aya vote mutam ti in chakzok an puang to ani Trump kabineta mingo le mi pa de hlir an ni lain Biden a kabineta chuan nam tin le mei che ai o an om don ani Georgia State a tunge tlingang Georgia State a presidential election a Biden chakzok a soi ani awangin Trump legal team chuan kut nge a vote chiar that an phuta heti lai hian Senate seat pahnih thlanna President Donald Trump thlop Senator Kelly Loeffler kumsomli pathum le Senator David kumsomsarimi chu an mani khingtu Democrats tenen an vote muwa za asom nga mutling an omlo wangin Georgia State dan angin in thlan thatna nei tur ani a January ninga khian Senate seat pahnih atan in thlanna nei ani ang Georgia State hi state thunun turin Republican le Democrats hoten chak an mamo ve nani in election campaign nan po sum an chelek hle dona sum hi alo bera US dollar makta duai zatni an sen an ringani Democrats hoten Georgia State an lak chuan Senate Republican somnga Democrats somnga an lo nianga Vice President Kamala Harris chuan vote in zata vote apek theidona wangin 51-49 in Democrats tluk na siam fo ani donani Republican Senator nilai John chuan 49.7% mu in ama khingtu investigative journalist le Democrats John Ossoff chuan 47.9% mu in anin khinga 50% mu an omlo ve wangin January ninga a in thlan that turani Biden and Trump angchi in intelligence briefing adong veta the General Secretary Administration how to know Emily Murphy chuan Biden a hnena Biden transitional team atan US dollar makta 2.8 pathum man phalna chu tun kar tho tran ni November ni som ni pathum tlaya apek chuata ka wangin Joe Biden chuan ni tin main US President le Commander in Chief Donald J Trump hnena intelligence report rang chu shilvezel anita a hei hi Biden chu January ni som ni sang ni som ni pakhata lak lu na tura le Biden admin tan harsat na aomlo na na ti ani Federal Office Building a square meter singkhat sang rukza nia zawlu in thuruk top khok te chu Biden hnena shilvezi ani chaudon tani nimin zinga khan Trump admin chuan Pentagon atangin Mr. Kash Patel Chief of Staff Acting Secretary of Defense le Tom Muir Head of Pentagon Office chuan Biden team chu defense chungchang thupoimo zongjong te chu an hriltana Washington area tanga video conference thlenga in biak dan tele thil tul poimo te an hrilthetan to ani Alex Secretary of Department of Human Service point Biden team te chu thatakin thilom dan an hrilto a Federal agency somli chuang te thil kalpui dan chu Biden admin team hril an ni ang President Trump ero electiona chaklo zoka alain pomdu lova the General Service Administration in tunge US President turti athlang ngai love ati GSA how to know Emily Murphy chuan Biden hnena US dollar makta 2.8 pathum man phalna le kha apek hian Mr Biden tia address in President elect ti alamang mi alovani enge lo thlengze lang state somnga tanga kalkhom electoral college voter zanga somthum paria te chuan December ni som palia 46 US president tur an thanga sumi an vote thak chu Congress chuan January ni ruk sang ni som ni pakhata pompui na siamin electoral college vote zani som sari mutu chu US president turani ang Joe Biden chu tuna alandanin media tam takle vote a mudana electoral vote zathum paruk muturin an chut saka Trump chu zani som thum pahni ani electoral college voter te hian an state levela popular vote tam ber angin vote an thak mai thina kumsang ni som paruk khan Democrats le Republican zinga mani du dana vote thak mai omin chung ho vote chu electors rin omlo faithless elector anti sak choi tur an ni a ma se in choi tir zui an omero hriat ani lowani January ni somni sang ni somni pakhata White House a Joe Biden tenu pa chu President Trump le First Lady Melania Trump ten an lo welcome anga
Biden chuan Bible nem chunga chechamin US Supreme Court Chief Judge John Robertson alak luzwa President Trump chu private citizen alo ni ve to ang Biden chu 20 US Constitutional Amendment angin Washington mola ropui takalak lu ani ang JCCI chuan October tha tangin President than tharlak lu na tur hi an buat sai to a COVID-19 shileng wangin in buat sai nai ro akal chaklu tuk theilo ti ani Biden hian White House alu huna political appointment sangli vel ti tur nei dona chung zinga sang khazani chu Senate pompui ngai tur ani Biden a cabinet arem dan en hian Traman America First Policy akalpui thin chu aron nodre in athai chedonin alanga annu le paten dan lova America an pemlu pui US khwale tuini du tuna mi nuai sari vel dreamer santi DSA dan anga apom tele Muslim ram pasari vel atanga refugee anga lu tum an khap tele global warming climate change chungchang te US le NATO US le UN tho ho na siam that le Asia Pacific region le thil dang chungchanga te chuan mathar lak na a omdonin alangani komin US presidential election sang ni somni chu thule hla atamte nuai lutuka Brent Basil Media Research Center din tu chuan media sensor wangin Biden atlin pha darkar za som pathum chunga chanchin thar puana chuan minute som ni lekin Hunter Biden a laptop chungchang an soya trama thuziak zani samruk pakhat paisak ani lain Biden lampai a omvelo Biden a vote tu za a som pasari chuan laptop chungchang le Biden ei ruk na thila enroll na pu na lo hria ila kan vote lowang antia heng Pennsylvania Wisconsin Nevada le Michigan te Trump ain Biden atlin phani ati ole tuntruma tan chung khati zong kha nile phot sela ka video te min lo ngai lut sakhrina wangin in zawai chunga lom thu ka soye video le peka kain mule theu donia hun man nuam ve kule